उ लेतबा मफमदा केगेने युम्बी ओरुबदगी इंडिया गी मियाम न मैतै बुलाना उरिबनी हादना खैगी बजाबी मोलना थमली नाकल मरोमदा सिदा मुखैगी दिल्ली गी रायट नमित तरेटनीदा लोइसिनखी गुजरात के रायट नमित हुमनीदा लोइसिनखी अदुबु पिख्रबा मणिपुर गी इरांग लोइसिनबा ngamdribasi manungda aronba agenda leibana haidana khoi CLP leader khoi Pabungi Bobina su Pungdorali. Sigi Matanga was an Akalamaronda Heidi Hairiba Kugi Cookie Singsi India Langang proxies when seasoning Hibasimosa Yam a Chobaka no Malay. Adugi Matata Kugi MP Lady but sit sings the subject to correction 170 Mukti Orangani Masida Makogi water singsigi Marai Boxi Kugi scheduled tribe na Lepane. Adubo khoi sidagi chatli basi MP ani khatani outer inner khoi masida mu yengurakanda tasengna masagi voters ki marai baksi scheduled tribes sing le pe manipur di khoi gi maitai sing ji scheduled tribe list ta chandabagi adui mathakta mu thoi ba kaino si khoi gi conflict si gi matang da tongan ba version ni union home minister Amit Shah na thambasi version ji jaga khudingi state koi tongan version ni tasengna mak koi gi hairiba Delhi da nimitariat ni da lotion ba Gujarat ki humni da lotion ba aduga Manipur gi si chahi ani almost hel ba si da haju population bangam de haju ta su thamli baduni and koi independence day da minute chamaga hungang ba da Manipur gi issue gi matang da not a single minute la da second ma bok tham da gi statement lairi sida tasengna Manipur gi issue si lotion bada union government da kariguma mangja ba khara leiram gadra hai bagi chingna ba makhak lakba adu miyam na di duma ningbu ngangnari masigi marumda kari leibano hidden agenda khara di leiram gani habadi ngangnari aduma pu sigi statement sigi matang da ozagi oiba point of view da oza kari kamai na yeng ba ozagi aduni mamang gi question ga dumari lenena satharak pada hen na yam concern area ni ko koi si kanoni mi ni ko koi jo leibak ni ko aduna koi kamai ni hingi aduga koi na kamai na tungi futures kamai na semam gani si is our right ni ko aduga amasi da mokta koi siba ki na sacrifice tong nari ni ngarang da even mahiroi sitaranjan na dum kanoni sana mai thar ga black kanoni koi thajar ga ko khang ma makta ba manipuri kunai gi samila na ga sara hilaki bi adugi representation akoi symbolic oina akoi nainari ko sigum gi history nga tane akoi sida lari se nisane hek yomhan na hatok pigi ga tawba adugi kanna bi ma yen tholaga 1975 gi hek kan ba ko and then armed forces vision powers in 1950 ai ke sana thamden ba aduga draconian British ki oiba draconian law black law do aduga to enta adugi ni 1980s ki matam gi mera pai bi tholok tana si ogda mera pai bi ai si institute ama weraga kunai asep aduna sigui history nga tane akoi sida lai then aduna oza MP bi mona Aussie amuk laire kagi no kana tawi haibado masi adum hoi matam gi wena adum chumbalai ojikti yamna personality ji khara adum kana tawgadabani ko develop tawgadabani aduga miyam su khangna representative mute ama tha bai se whether maybe foreign na tha bani na khan gera na traga within our constitutional kana da framework un tha bani na khan gera but now the representative should be something ko koi a competent kana person ko amadi oigdawni haibadu ma yam maru tawbudadi since 1950s ko Indian constitution se enforce to yu matam dinga si bogwa akoina satharak liba process se da adum akan ba mayam su yaw khre ko mayam na personality aphaba mute sing but karim tongam gi dai batare ko ausi su karim tongam moi ko adubu khara di ngang batai ngang na batai launa batai khara adum labi mo lauri ko and samai tawduna la iba isuji da koi na yam kan expect to busimadi akoi kan to laiti ko aduna akoi yoi ba kan ma yengmina se haibani aduna politics se yamna akoi na pangang dang nei ko khabar dang si politician kan akoi advantage adu ada kan congress BJP gi kan yam akoi adum gangneri dana akoi di tasengna ngandi lawrak pani politics sai si akoi na hujiksu kama da politics yaw do na politics man wa ngang nu ga che hairoi da wa ni ha ni da politics ai ji
vote thadari ba khuding mak politics nim yaw ne mi adu politics sai party ki level ma makha ta potu politics kau dia bani da politics it's a definition lai jo ma individual level da group ki kanu da ma gi family ki natraga ma gi kanu gi laiba ki ako adum politics sai mi khuding mak loiner ga chat pa sagon naraba posak ama khak ne bani da individual kanu ga aduna sim bagi concept ko si koi lehening ba hai ba tare ko aduna hojik lai riba situation asida akogi amna matik chaba kana sing yamna matam gi ko khan bedu bi amna matok tai tawdi lakiba mamang history of si political kana si yengo kan da ko since 1950 koi adum kam tongam dra la ya hai batare maram duna akoi na hek ngasi bogda leijari se akoi gi oiba gi apun masak ko akoi gi oiba marak ta leibi enmities mayama koi gi singsiap tharaga wa kairaga ising changmi gain tawba do maina ko wa manipura gi wa mapum jek thuwaina ba lakna ri ba nakan gi ising thajana ba lakna ri ba mai tawdana mase makai tana ba gi wakhal mayam foreign kan acts rules laws lady mayam se matam gi akoi gi mari lena ba academicians intellectuals ko then political parties mayam na ma gi area da ngam mayam contribute tawna ra identify tawra kan timely tackle to ba ba tare aduna akoi di kan ni laiba systems mayam sing ase akoi fairly am to oide banina akoi na masi kanoni tungi mirong idam ka khalaga masi akoi thengna ba tai khang ba tai aduga madu sinara ma tai apaba tunglam chat amako adu mangai akoi na hujik laiga dori base maram aduna akoi politics se masi akoi munna khang ba ma sangi aduna akoi manipur gi political status akoi gi laiba la dimension adagi kan manipur da si kan posi mangan na bani ga en tawra hujik laiba divide rule policy cookie ge paning de na cookie si yam sambal logic ta adum kanoni da yanari da McKinsey gi matam Shakespeare gi matam da British na ngasai gi phur macha chai ra ka pai le mayam do tang mana mayam do kan administrative convenience am da yum pham moira kan da thalo thon gi maming ne di hari na colonial war ne si even gi hojik lai ma community sing sina ya jari ne ba ko intellectual india pol kan ji intellectual academicians mayam na hari ba term ji is a colonial term ne yanari ne ba the colonial term di colony lai train laura ga di adum ase muthak kim na patro adum mutham thok na trena adun hojik mayam na any ko ki tribe ka ji akoi kan di lokthok piu ga na hari se aduna ko ki di adum lokthok adong ni ko akoina laiba furu mayam gi akoi gi mar gi paite gi ralti gi simti gi ko reiba kong koiring kan mayam se kan by communities ko magi oina adum do in chaka dong ni umbrella gi kan se ana cookie batam si di ai di any cookie want cookie ji mak se ai di kan constitution recognize to honing de bani leita ba polam ni hamin da adui matak tam yam na yana ba colonial war am ni habani da colonial war to de colony de gi nan tho nga si di india ning tamaga democracy ne lai na tro adi colony gi masat to koina huntuk siai na tro na koina akoida india na ning tam har kana colony gi masat to koina sim le hobudi yaro haiba akoi su aduna akuki tam je colonial war ni har ga di colony gi war to long thok raji matam pum bagi na aduna lairiba kan aseng ma gi furup seru tribe list sal liba ko like thado bu oiro degi like how ke natraga kan gangti bu oiro la ibo le sing adugi pot patala recognize to kana ma ingkal aje ba ko na tam umbrella ko ki se masi tang long thok minaraji akoi su sinaragum ji aduga madu atopa documents in the sinadana baso ko taksal jira I want to say thank you. Okay. Thank you. Just